Pemirsa Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19 Tabanan mewali nguningayang kasus anyar. Wenten kutus kasus terkonfirmasi positif COVID-19 nganutin data sani kemedalang dawak Anggara Lintang. Saking kutus diri pasien inucap wenten pelajar mayuse plekutus warse saking desa Kediri, guru saking desa Sudimara Tabanan, miwah pegawai KPU. Koordinator Bidang Informasi Publik Satgas Penanganan COVID-19 Tabanan Putu Dian Setiawan Mausang, kutus diri pawowa kasus terkonfirmasi inucap, samian nyinah yang gejala. Samian sampun ngemargiang perawatan miwah ngemargiang karantina, taler isolasi terpadu. Satios pawowa kasus anyar wenten taler pasien sani kejantenang kenak tigang diri. Maka 3 pasien inucap sadurungyane moliang perawatan ring RSUD Tabanan, Rumah Sakit Semararati miwah karantina ring hotel. Ketua KPU Tabanan Putu Gede Wede Subawa Matutang, Gatre Indik Silit Tunggil Pamikari Kontrak Sanipoli Amongan Ring KPU, terkonfirmasi COVID-19. KPU Tabanan sampun sayageng ngemargiang swab test majeng jajaranipun saking anggaran pusat selami kalirahina dawak 3 dasa miwah 3 dasa siki Oktober kali tali kali dasa lintang. Tes swab kemargiang meprakanti sarang RSUD Tabanan miwah kapah menados kali kelompok. Rahina ka pertama kemargiang majang plekutus diri, miwah rahina kaping kali majang pitulas diri. Mepaikatan ring silih tunggil pamikarya ipun kening COVID-19, Wede Subawa Mausang sampun ngemargiang penyemprotan disinfektan ring samian gedung kantor KPU, taler stateng utamayang ngemargiang protokol kesehatan. Puspawati Bali Pos Nguningayang.